thian du takte kum thar chi bai vek ule sang ni som ni kum top ma chia ni December ni som thuma khan Ben Gurion International Airport Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an thlasikovo tak hnuaia US atanga ron thlok lut nu patuak khat alo hmuakin alo dongsonga hemite nu pa hian thlona atanga an ron chukin thingthin Israel ram leilung chu an fopa Prime Minister hian Israel ram khua le tui ni na lekha lo hlan nga lani hemite hi tu dang ni lovin kumsom thum zet US lungina lo tang to Israel spy Jonathan Pollard le anupui S30 an ni a Jonathan Pollard hi US piang le seilian US Naval Intelligence sa atholaya document pawimawh te aruka Israel hnena hlan chhong tu niin kumsang khajakwa somriat panga a man ani a tuntuma hian chumi chanchin chu kan thlir ho don ani Pollard hi August ni sari sang khajakwa somnga pali a Texas State a Juda chhungkuaa a pianga anu le paten Juda sa khodan anga kai hruain aril ruwa Judaism tu nge tumin thei topin tran an la a indo pui pahni na hun laya German Nazi sipain Juda te an suat na mun thina camp le museum te tlo puin an enthlatu te thil tor rap thlak zia le dam khochuak tura an lo sual na sat zia te an zirtira nam le sa khua chiang turin an fapa hi an enkolin an kai hruai uluk hle ani Juda sa khodana hian mi panau pangin kumsom pathum le meichhia in kumsom pahni an tlin ma chuan an sual le an thata an nu le paten mo an phura chumi kumbi thlia an pel hnu ero chuan chhia le tha thlia rang thiam to tura ngai ni in an sual le an thata an nu le pate nilovin an ma ni nge in mo an phur ve to thunga Presbyterian ko ranin Sacrament zero zo to te dan chunga an lom lut thin nen hian mitthla zom ila afia mai ome Jonathan Pollard hian anu le pa te hnena tanga mo phurna alak fel hnu in nam le sa khua chian le zualna le nam mangai na ril ru anei bel sau sawa Juda ten tire theina rap thlak tam tak an tor hnu a harsa taka an puala ramzim te an din ve Israel chu aril ru a vein Israel tana thil tangkai tur enge motal ti ve thei adu hle thin ani Stanford University a ale khazir pui te hnena po Israel khwale tui ni na nei anga insoin achang chuan Mossad tana thok angte po in ain soi thin ma se hi chu aswang tu na le adu thu sam mai alani a spy tak takin tu ma hnena spy an ni thu an soi ngai lo a graduate atanga kumthum hnu a ngor taka na zon hnu in sangkhajakwa somsari pakua a US Naval Intelligence Command NIC hnuaia intelligence peng pakhata intelligence specialist atana roi ani a phur takin chu na chu athokta ani ahna atui ema wang hian thopo athok tha a hotu ten an fak mai ba ka US Navy atang po in ana tho that awanga choi moina award adong hialani heng hun lai hian Middle East boruak atang hle a Iran na politics a har tharna thlengin an ramlal Mohammad Raza paithla in Ruhollah Khomeini yan lal thut thleng aron chu saka Iraq a Saddam Hussein nan lal thut thleng ron lo chho ve bokin Iran aruna hein dona hian Israel kangkai mayang ti po a lo om man hle ani Israel ram hi adin tir atangin US in din puin kongrang ranga achan puya ral thuam le sum le pai mai ba ka intelligence thila po anin tan pui ton thin ani sangkhat zakwa somria ta Iraq le Iran indona po hian Israel kangka in Israel chu chan nga in omta se US hian a chan nge yarin oma ma se Israel hian chu tiang thil a thlen lo nan chuan tu ma tan pui na dil lovin a thian thaber US nge po ril lovin ama du thu liaw liawin atana hlo om thei tur omalang a then oma ram chakle thil ti thei nuclear ral thuam nei tumana sat taka ma la vut Saddam Hussein na nuclear reactor chu kumsang khajakwa somriat pakhata abom chimi sakta vek mai ani heng hun laya Israeli Prime Minister chu Menachem Begin ni in US President chu Ronald Reagan ani a Israel chet na hian khovel ramdang te mai ba ka athian thaber US ngei po hi abara khai hle a
intelligence thil insert ton zel tura anin rem na thuthlung abo chia ani ma se hetia an bom chiat sak mai lo chuan Irakin nuclear ral thuam anei theidon miau si a Israel hian du thlan tur dang anei lo ani Iraq nuclear reactor a bom chiat saknu lok hian Menachem Begin hi Washington a thlok thla in Ronald Reagan azuk mungala anni pahni hian ram pahni te in thian thatna vongnung chun zom zel turin ma an la a an ro rel hun chung tram khatna an man zo hnu in a tram ni nana thlantlin non an ni le ve ani tichuan Israel in Iraq nuclear reactor a bom matanga kumhni hnu sangkha jakwa somriat pathuma ram pahni te hian intelligence chungchanga an thu riat te in hril hreton zel turin in rem na thar an siam le ta ani hemi hnu lok hian sangkha jakwa somriat pali a Jonathan Pollard kha Naval Intelligence hnuaia Anti-Terror Alert Center ATAC a son ni in analyst a kaisan tir ani boka hebran chapo hian phur tak le tui takin a thok chho le ani ATAC son ani hnu reivak lawa Pollard hian a document mu then khat azir chian hnu in US in Israel laka zep ruk anei nge yani ti a hretheita a an officer file then khat a han en chian chuan Iraq nuclear plant thalak te po von that khiau alo ni ti chhuichhuakin US in chutiang document pawimawh lutuk Israel himna ti der thong thei tura malak na le program te a hriat reng hnu po a Israel a hril mia lo chu mak ati hle maya Israel chu chevek don po ni se US hian apoi ti lo ni hialin angai ani tichuan Pollard hian document pawimawh tam tak US in Israel hriat lova akol te chu Israel hnena hlan chhawn thei dan tur angai tu a atleiro laia ni achak ṭhin Mossad tana tanpui tu ni le Juda te puala ram om chun Israel tana thil tangkai enge motal ti ve chu atum ta ani heng hun lai hi Israeli Air Force pilot pakhat Iraq nuclear reactor bomna po a telve Colonel Aviam Sela New York ka aom lai ni in Pollard hian a rûkin Sela chu a hmu a US in Iraq nuclear plant thalak alo kol that te chu entirin Sela chuan hetiang document le thalak te hi US in Israel hnena apek lo thu le tun hmalama ala hmu ngai mi lo thu asoya US chuan intelligence thil pawimawh tam tak Israel laka azep ngei ti an hrethiam ta ani Colonel Sela hian Pollard a chanchin chu Tel Aviv fa an hmun puilama hriatir hnal thuaya Israel tana enthlatu tangkai tak ani thei tur thu an hriat rualin US intelligence lamin o antum na thang ani thei tho ti khria in film khur takin an bo zui chhota ani sangkha jakwa somriat pali November thla a Colonel Sela ruwa manna angin Pollard chu abial nu ani nen Paris a cholmang tur anga in soin anzina mase he an chol hun hi nuam tolna na khoral satlia mailovin Pollard tan a hring nuna thuthluk na pawimawh le lian ber asiam na hun alo ni ta ani Paris khopuya Mossad safe house a Israel intelligence community a miro pui tak Adolf Eichmann a chhuichhuakin le Israel a hruai luhna a mission in charge lo ni to Rati Eitan nen in hmu in US intelligence document pawimawh te Israel hnena hlan chhawn dan tur chungchanga chuan ruah manna an siam ta a Israeli official te hian Pollard chu sumfai tam tham tak baka lunglumoi chi a siam zungbun an lo pe a he zungbun hi abial nu ani hnena inhualna zungbun atan a pe nge ani Paris atanga an ho hnu hian Pollard chuan document hlan chhawn hna chu a thok tan ngala chung document pawimawh te chu a briefcase a thunin a chhuah pui thrina a tho pui ten a chan an zo chuan agency hrana analyst te nena soiho na an nei dona wanga keng chuak ani thu a soi mai thin ani abial nu ani hian engkim a hriat pui veka Israel tana thok ani awangin poiti na neilovin a thei angin a tho puin a tan pui zok thin ani August ni kuwa sangkha jakwa somriat panga a Pollard le ani hi Italy ya anin neya New York an let le hnu po in a hnangai bok hi a thok chun zom le ngala Anti-Terror Alert Center a thok ani awangin
khovel mun rang mi firfiak hruai tulok omna le an hmun puite po a hre zung thei thin ani sangkhat zakua somriat pahnia Ariel Sharon defense minister ani laiin Israel in Lebanon rûkin Palestinian firfiak ho a dar veka firfiak hruai tu lok tam tak te hi Tunisia rama tlanchia in an biru zui ta ani Pollard-a tanpuina mangtangka in Israelin Tunisia rama PLO headquarters bomche turin ruah manna an siama Pollard hian vansanga tanga PLO headquarters thalak US surveillance atanga an nei te chu Israel hnena hian a hlan chhawng a tichuan sangkhat zakua somriat panga October ni khata Israeli Air Force pilot 10 khovel bara khainan chu PLO headquarters chu an ron bom chimit le tavek ani chanchin bua chu thu an han chiar chuan Pollard le anupui an lom ru hle a Israel tana tangkai na nei ve an in hriat na chuan atilom ani mase Pollard hian an hathona rin hlel na sale zual atok zui ve ngala FBI agent 10 an enthlatan ta ani October ni sompariat sangkhat zakua somriat panga a Pollard hian an office library atangin document 10 khat la chhuichhuakin a briefcase a chuan a khung le a ama entlareng tu FBI agent 10 an muin po na an zui chuak ve ngala karalu atumlai takin ronnang chingin office an hruai lut le a an dop tan ta ani Pollard hian thildang a soihma in phone manga anupui biak adila anupui nena anin biak na chuan harsat na engemaw ato awanga aron holok theilo tur thu soipa in kaktas ti thumal a soitel zewa chu thumal chu anupuin naom zia hethiam ngalin in chunga a document da that mek te chu beka khung khomin an thenom te ruma alo thukru fel man vek ani Pollard hian FBI agent te hnena chuan a document lak chhuah te chu agency danga analyst te nena soi ho tura alak mai ani thu le thil danga tana man ngai lo thu asoya agent te hian oi lo viau ma se a fin fia na an nei si lo awangin an chhuah le ta ani FBI in thu an zo fia atang ani thum hnu October ni somhni pakhata Pollard te nu pa hi New York Israeli embassy panin karin an tlana an hnunga FBI agent ten an zui ru ti an hrelo embassy yan vathlenin thunei tu ten embassy chunga lu an lo rem ti lo awanga let le an tum mek laiin FBI agent te hian an ron man ta ani heti laia US sa Israel ambassador chu tuna Prime Minister Benjamin Netanyahu hi ani a Pollard te nu pa embassy a lu tir lo tura thu lo petu ero chu Perisa Pollard in rem na siam pui tu Rati Eitan kha ani thung Rati Eitan hian FBI in an rin hlela thu an zo fia hnu le a in an dap hnu khan Pollard ta hnena US chua sana Israel a thlok lut turin thuron alo peto a Pollard hian zom lovin tun hun hi an thleng ta ani a engkim a buai vek to hnuwa Israeli embassy a ron bi ruk ringot chu Eitan hian alo rem ti lo ani Pollard te nu pa hi in hmutheilovin zel rana tan tir an ni a kumkhat le thlali chung zet an chung thu rel fel lowa an tan hnu in March nili sangkhat zakua somriat pasaria ro rel na hma a hruai an ni a ro rel tu chuan Pollard chu dam chung lungin tang tura ro rel sakin ani chu kumnga chung tang turin ati thung ani tichuan an nu pa in zel ranga bok an tang le a ani ro hi chu a hrisel na a that lo awangin atan hun tur atan zo hma a chhuah tir ani a Israel a pem zui ani ani chhuah hnu hian Pollard chuan dam chunga tang tura ain ngai awangin ama ani I ain nga zel lo nan kot kal tlangin ani chu a thena mase then fel hnu lok hian Canadian hmeichhia Esteri chu kot kal tlang bokin anei le ta tho ani achung thu ngai tu non le turin Pollard hian voi tam tak dil na a thlena nol sak ani vek thung ani Israel sarkar po in Pollard ta thiam lo chantir ani hnu hian Israel kuta hlan turin US ne na voi tam tak adila US spy an man Israel atang mek ne na in thleng te po an deal ani heba ka hian Russian spy an man Israel atang mek po chua anin huam hiala
Russian spy hi chua ta se Russia sarkarin Iran le Syria abia anga Iran le Syria ten anram chunga helhawin US official an ren be mek te an chua ve thung anga tichuan US in Pollard hi an chua don ani ma se heng rotna te hi ti hlo tlin ani talova US spy le Russian spy Israela tang te hian an tan hun tur bituk an tang chuak ve ve a Jonathan Pollard-a dam chum tang turati ni ma se kumsom thum atan hnu in sang ni som panga a parola chua tir ani ta thung ani soito angin Israel hian Pollard-a chua theinan ma alana sa hle a sangkha chakwa somkwa panga a rotna thar anei le a chigurotna ang chuan Israel in Russian spy an man an chua anga Russia in US spy an man te chua ve in US in Pollard-a a chua ve thung don ani mase he rotna po hi ataka kalpui ani le ta chuang lo Pollard hian zel chunga tangin sangkha chakwa somkwa panga a Israel khua le tui ni na adila uluk taka ngai tu ani hnu in lom taka pek ani sangkha chakwa somkwa paruka anupui tharzok esteri khan Pollard-a chua theinana ma la tura Israel sarkar karnan Jerusalem ma chongein norna alantira ni som pakot chung cho ang hei hnu in Pollard-a Israela ruai ho ngai tura Prime Minister Benjamin Netanyahu ain tiam awangin esteri hian a chonghei chu atop san ta chau ani Netanyahu chuan esteri le Israel mi puite ma a ain tiam ange in thei top a chua ma se thilol sam ani lo ani Netanyahu Prime Minister ani ma hian sangkha chakwa somkwa panga a Prime Minister Isaac Rabin an US President Bill Clinton na hnena Pollard angai dam tura deal na aloziak to a Rabin na tha ani a Netanyahu aron Prime Minister hnu hian ma ala chun zom ve ngala tarlan to ṭhin angin Bill Clinton khan Israel le Palestine in kara rem na aom theinan thei topin ma ala a Isaac Rabin a phei chu Palestinian te in rem na asiam pui awanga tha an hial ani Netanyahu aron Prime Minister hnu hian Palestine le Israel in rem na thuthlung kan zia kani chuan US in Pollard hi a chua zalen turani ang ti in Bill Clinton a anora Clinton hian rem ati pui thu so in ama maya thutluk na asiam theilo thu ero asaitel thung ani US official le mi puin chu thu an hriat chuan na satakin an dodal ngala Secretary of Defense lo ni to mi pasari le an ramro rel khola milangsar le poimo tak tak tam takin Pollard tangai dam an du lo thu vantlang hriata puang chuak ngalin dan shemi langsar tak tak baka CIA le Intelligence Agency tanga how to lok tak tak te po in Pollard tangai dam an du lo zia an puang chuak ve ngala heti hnuaia CIA Director George Tenet phei chuan Pollard a chua zalen ani chuan a hna ban san ve ngal tur thu asoi nge ani heng mi te ba ka hian Clinton advisor te nge po in Pollard tangai dam chu an du lo ema wangin Clinton hian Netanyahu hnena kongdanga in rem na dapjok turin angen le ta ani Clinton ale Netanyahu te Trump alo topa George W. Bush an president ani hnuwa Israel atlo masak ber tumin sangni pariata Israeli Prime Minister Ehud Olmert an Pollard angai dam turin Bush chu alo deal chun zom le ngala ma se hlotling thei chuang lo ani Obama president aron ni a atum ni nana Benjamin Netanyahu Israeli Prime Minister aron ni vele hnu po in Israel sarkar hian an lanor chun zom renga Obama hnena hian Prime Minister Netanyahu mai ba ka Simon Peres an president ani laiin sangni som pahni a Knesset member somriat te ming sign nan thlap Pollard ta ngai dam tura deal na le khathon alo thon to bok ani sangni som pathuma Obama Israel azin truma athu soina phei chuan mipui zinga tangin Pollard tin anon awruala Obama ti ngai na hrelo anui ringot ani US President te hian Pollard hi ngai dam mai hantum ve bok thin ma se
Secretary of Defense lo ni to ho mi chalang tak tak le intelligence lama officer lok le mi poimo rol tam takin an do dal na sat thei ema wangin an ngai dam thei le ta thin lo ani. US hian ramdang enthlatu tam tak amanin hremna po ape fo to a mel maram ta na enthlatu ni lo a tho puiram te ta na enthlatu alo man to te chu kumsom chung vel te atan tir mai thina Israel po US thian thatak ani chunga damchung tang tura Pollard-a chung thu arel bi khi Juda ten an thra thiam loin an du lo hle a Juda te en hran na anga ngai koi pol te omin ti ati tam hle ani Pollard hi US in a tho puiram te ta na enthlatu spy aman to zinga hremna tok na berni in kumsom thum zet atan hnu in November ni somni pakhat sang ni som panga khan parola chua tir ani veta chau ani hetia parola achua theina chan po hi US president in angai dam wang emo a hremna anti hniam sak emo wang lam nilovin thiam lo chan tir ani hnuaia an ram dana inziak sa hrim ani a damchung tang turati te chu kumsom thum an tan hnu a dan bo chiat dang an nei to lova an nung changin azir bok chuan parola chua tir thei an ni ti dan an nei awanga chuak mai ani a parol dan po hian thil khap tam tak ala neya phalna la masalovin New York khopui a chua san tur ani lova TV a emo chanchin bua emo interview a petur ani bok lo abana GPS chana chikhat a omna chin riat zel theina tur device abun reng tur ani a zandar sari le jingdar sari inkara pona chua phalsak ani lo bok ani tichuan ni kumsang ni somni November ni somni pakhata khan kumnga chung zet parol a om hnu in a parol hun ti top sak ani a kumtop ma chia ni December ni som thum sang ni somni a anupui S39 Netanyahu thianpa private thlona mangin Israela Ben Gurion International Airport a hian an thlok lut ta ani S13 a pasal chua le theina tura ma la tura Israel sarkar karna na cho a ngei chuma Prime Minister Netanyahu thutiam kha kumsom ni panga hnu a atakin an changho ta chau ani a are ngar hle ani Netanyahu hian sang ni pahni kuma khan Pollard hi atan na jail chunga alo kan to a kumtam tak hnuwa Israel ram leilung nge ya anin hmuthei ta chu an hlim hle ani Pollard hi man ani khan kumsom thum pakhat mi ani a kumsom thum zet jail run thima atan hnu meu chuan kumsom ruk pakhat alo tling chhoder to ani mase be sei aya risel na ala that thu reporter tam takin an soya tuna hian an nupa in cholkar ni chung o tur quarantine period an mang ve mek ani tuntumatan chuan heti zong hi ni le ri se kan video te hi midang po ilo share ve thin don nia next video in hmu le tumila mang tha le